Makionania gukena kunene, atumia aya ni maramukirire taito cia migunda undu umwe na nyumba kuuma kuri gikundi kimwe gitari gia thirikari. We don't only give them land, we also give them homes. Ile nyumba nilikuwa naishi ilikuwa inanyesha. Sasa nimepata nyumba nzuri. Atumia aya makiuga ni ikinya inene hari umwe wao kugia na uikaro ni marakoretwo na moritu ma kurihaga nyumba o mweri. Nimaugete nyumba ici niko mahotithia kugacirithia miturire yao kuona mbeca iria mararihaga nyumba ni marikaga undu nacio. Maisha ilikuwa mbaya zaidi. Juu hata kupata chakula kulikuwa shida, kupata hata pesa hizo za rent kulikuwa shida sana. Mishino ya atumia aya yakitwo handu hega haria maria mukagira motungata ta mathukuru kuria ciana ciao ire thomagira na ire na ithima na mai. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Getwo Wangui wa Ndirangu.